Om Swastiastu. Idodane sareng sami, mustikanyane parayawana pamilat lomba sani tresna sehen titiang. Sedurung ngelantur matur ten lali titiang, ngaturang puja pengastuti angayu bagia, majeng ring ide sangyang parame kawi. Seantukan malarapan asung kertawarenugrahan ide preside titiang. Mesadu ajeng ringgalah becek puniki. Ngemiletin lomba pidarto bahasa Bali. Warsane makin. Mungguing murdan pidarto sane katur inggih punika. Waget ngemargiang guna widya akasa cara. Idedani sane kusumayang titiang. Niten kewentenan jagat kadimangkin. Utamanya ring Bali, pinake destinasi wisata. Mangkin metiosan pisan kewentenan nyani. Dukirin akeh parejana dure Bali ni rauh ke Bali melila cita. Mececingak ngaksinin keasrian pulau Bali sani sampun keloktah pinake pulau seni budaya. Pulau Kahyangan, Pulau Seribu Pura, Pulau Sorga, napi malih mangkin ring Bali sampun wenten taman bumi. Sani sampun keloktah kedua negara. Mendapat pengakuan dari UNESCO. Keasrian puniki nenten preside kekaryanan oleh Imanuse. Mangkin idedani. Kerasa yang gumi metingkap langit petang. Sepi tanpa mata naik. Sungset ring mana kicalan pengupa jiwa. Kemu mai pasliwar sampun nenten wenten malih. Hotel, villa, dan maci. Para sisyo ni nenten preside metemu sarang suwitra. Suaran kulkul. Kidung napi malih tak boleh lambatan dan kerasaya. COVID-19 madagnate ring jagate. Parilaksanan imanusane kadi gending Bali ne kepe. Kene pelih, kedo pelih. Antuk asapunike idedane. Ringkalah puniki malih titiang nang yang ngatur. Maka jatuh sejeroning midab-dabing jagat duwe. Inggih punika. Napi sane patut kekaryanan iraga sarang sami. Swedarman iraga pareyowan mangde nenteret kekaunang oleh COVID-19. Idedani sane wangyang titiang. Mangkin rikale iraga sarang sami ngarepin abjagat sane kebaos new normal di masa pandemi COVID-19. Sampun mejanten mangde kenak lan rahayu ngerahina seyaga ngemargiang protokol kesehatan. Tur mangde preside memargi antar mewawah ngirangin melelungan padut ning capang kewagedan ring guna widya akasa cara. Ring sejeroning ngemargi yang kewagedan puniki pacang jantan akeh keni iya sanenten becik mandek ring kewentenan pare yawanu Bali nih. Ring sejeroning ngemargi yang kewagedan puniki. Mangde nenten wenten malih pare yawanu sani lempa saking tate titi ring wewidangan punika. Utamanya nih, lempa saking tateh titi megame Hindu. Mawinan nenten presiden nginutin ketatuaning sastra agama. Yening nenten gelis pikobete puniki katepasin. Ajereh manah titiang. Pacang mewastu sayan red kehanan para yawana ring sejeroning ngemargiang. Guna widya akasa cara. Mangkin kehuripan para yawana ni ketah mandelang swagina ngererah pengupa jiwa
ring media elektronik. Napi malih mangkin para sisyeune sami ngemargiang pepelajaran daring utawi ketah kebaos belajar dari rumah. Ring media puniki akeh kekeniang situs-situs sanetan manut ring budaya iraga minekadi game online, pornografi, sara, gatre sane durung janten kewentenan nyane, miwah sane liana. Iraga sareng sami patut mangayu bagia maceng ring ide sang yang widiwasa. Sareng sami patut rumah sebagia manados para yawana sane sampun embas ring zaman teknologi canggih. Bile-bile napi sane kekayunan dangan antuk kepolehang. Antuk asa punika idedani. Titiang nunas pikayunan para yawana Bali ni mangde setinut ring budaya iraga. Sane mangkin ngiring baosang. Sapunapi swadarman iraga dados yawana nelebang tur nyelahin sane patut kewikanen ring sejerone ngemargiang guna widya akah secara punika presiden metu para jana sane wikan tur wicaksana mebudi pekerti tur presiden nincapang pengewaro kepungkur wekas. Yening kemana antuk titiang? Nenten wenten pemargi tiosan sane patut ketitenen sejabe iraga sareng sami mewali kejati anggedruweni mebalik sumpah ring manah soang-soang mikukuhin ternelebang ajahan agama Hinduni ngiring seyaga ngemargiang dasar-dasar kehuripan inggih punika asiki mikukuhin tur ngerajegang sang yang agama sahe ngelimbakang tata prawartini megama Hindu. Punika manut ring tetujuan megama Hindu ni manut sastra sarasa muscaya. Moksatam jagadita ya caiti dharma. Keping kali ngerajegang tata sukertining jagat sahe pawongannya sekala miwah niskala. Punika mapitegas iraga sareng sami patut memiara tata sukerta manut ring loka dresta, kuna dresta, miwah sastra dresta. Keping 3 raris. Nincapang pengawaruh miwah kesusilan maka piranti jagat Bali druweni tur anggi ngerah pengpejiwa. Idedani para yawana Bali ni sane dahap asihin titiang. Duaning iraga kaum terpelajar. Maka piranti krama seketruni patut tatas ring daging awik-awik seketruni ni. Nginggilang pesukedukan. Ring gending bungan sandate kebaosang. Para trune-truni mangda saleng asa ase aso. Menyama beraya pikuku hen rahayu kepanggih. Mangda preside iraga saling asah asih asuh pekedek pekenyum segilik segulok selunglung sebayang take paras paros sar penanya. Ngiring becikang ngeruruh switra sampunang pisan mas switra ring anaki sane kecanduan obat-obat terlarang minekadi ganja, heroin, miwah sane lianan. Sejaba punika swadarman iraga para yawan patut seleg melajahang raga manut kecapang sloka. Taki-taki ning sewaka guna widya asing gawe pagahan. Ngiring ngawit yawana mausaha ngeruruh kewikanan. Seluwir pituduh sang meraga dang acarya patut telebang ternyelahin. Duani masa muda masa belajar. Yening wikan mawah wicaksana pacang metu wibawa mawinan iraga dados pacang sida. Ing arso song tulodo ing madya mangun karso dut wuri handayani. Ring ajeng pinake tetuladan ring tengah sareng mekarya ring ungkur ngicenin motivasi mangde sida moleh gawe.
ngulati masyarakat adil makmur, moksatam jagadita, ya jaiti dharma. Idodane sareng sami sane banget kusumayang titiang. Mangkin jagi aturang titiang pupulan pidarta inggih punika. Sapunapi swedarman iraga dados yawana waket ngemargiang guna widya aka secara inggih punika. Kepertama, iraga patut membalik sumpah ring manah sewang-sewang mikukuh hintur nelebang ajahan agama Hindune. Antuk dasar-dasar kehuripan. Keping kalih, iraga patut seleg melajahang raga manut kecapang sloka taki-taki ning sewake guna widya asing gawe pagah-pagahan. Kaping untat raris, iraga dados krama seketruni patut tata sering daging awig-awig seketruni nih. Nelebang ternyelahin sani patut kewikanin. Ainggih sareng sami. Wantah asapunika titiang presiden matur. Mogi wenten pikenohipun. Maka wasananing atur. Puputang titiang antuk parama santi. Om Santi 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 Om.